Kilabakan ng dokter. Sa kanyo barata. Berselut. Sa pulutok ng bansa asal mamakot kita
60. 60. Ano mo pat? Sige. Ito apat. Mantol. Yeah. Ada Rizky suruh. Bang. Hei, si Rizky. So. Gol dong. Nah. Orang tukar. Tukar. Lah punya lakaan juga. Enggak bisa dipegang tuannya ini. Ini. Bisa dipegang? Enggak, Pak. Habis tadi. Masuk rumah. Biro. 54. Tapi kaharap kan. Sana dulu deh. Pergi dia. Iya dong. Biro. Oke. Woi. Ini, Pak. Orang dong. 65. Ada kan 65. Orang ini berapa? 5. Aduh. Itu 5. Oh, yang tua. Sudah ya, Bang? 5. Siap. Siap ya? 9. Tunggu diangkat baru dibilang nanti ditulis. Oh. Orang dua. Orang dua. Orang dua lagi. Gimana? Nasono coba cok, natuki jam. Oh. Tegeling. Yang kilo. Apa boleh loh? Ale, kan si enam balik kan mak. Wah, enam pitu. Orang pitu. Iya. So, wah. Orang mau Pak? Ya. 5. 65 ya. Anak 3. Betul. 5 orang. Lima 3.